Kini kedai ke Akashvani Shillong, ke kubur ban pulih da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubur. Pelaj Menteri Rang Badu Narendra Modi, ya ke mission mausam, kenang ban penlong ya ke India, ke ri ke balak rek lupa na ke benta ke no ke jinglong jong ke sun pening. Sam Menteri Rang Ba ke Meghalaya, ukon rat ke sangma ya ke MTAP, sya ke samla pulih jong ke kelas 11 ke Baha West Garo Hills District. Bat pentip ke Sokar Assam balak hang no iki atli ki Rehabilitation Center hadin ke jingyap ki angut ke samla ki bana ke jela. Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kesni ula pelat ya ke mission mausam kenang ban penlong ya ke India ke ri ke balak rek lupa na ke benta ke no ke jinglong jong ke sun pening. La pelat ya ke mission ha ke jing rakhe ya ke jing dap shispa san posnem ke jing seng ya ke India Meteorological Department IMD ha Bharat Mandapam ha New Delhi. Habakran ha ke jihalang Menteri Rang Badu ulong baka mission mausam kalong ke jing pen pau jong ke India ban penlong ya ke ri ke balak rek lepa na ke benta ke lawai bat ke balak ban ne. Ha ke jok kapur ke Meteorological Center ke badan Halaimir Upper Shillong Meghalaya kalapen bena bakum kadak jing rakhe ya ke jing dap shispa san posnem jong ke IMD ke office kan play na ke benta ki pat ba ha ke khat san tarik ukula lengkot arhajar arposan kata menta ke singi naduk kapur shipo beje men step haduk san beje janmit ha ke ba ki pat ba kinyo lat ban tip shu shapang ki jing shakri babun rukom jong ke India Meteorological Department. Menteri Rang Ba Konrad ke Sangma ringkat bat ulampang ke yang doba thawan Thomas e Sangma kila sam ya ki MTAP syaki samla puli jongka kelas 11 ki Baha West Garo Hills District hapo ke CM's Student Digital Learning Aid Scheme ha ke jingalang ke belalong ha District Auditorium Tura nin ke sengi. Ha ke jingkran jong Menteri Rang Ba Konrad ke Sangma ulong baka sarkar kanget baka jing pendon kam ya ki kor ki bo technology nado ki kadan jing puli badang ren bakan thop ya ki smart class bat ki kor digital banyaram ha ka jing puli kila ban pen mento shikat dai ya ki samla puli bakan sung tho khambha ya ki jing puli jong ki. Ula benrap da kaboong baka ni kan pentik na bagi samla jongi kinyo kalat banang bantim bat kin la ru banyakun yik eksamen baper. Kibile don lang haka jingalang ki kentup ya ujak dish Chilani Deputy Commissioner bat ki wede ki officer sorkar. Ka Central Agricultural University CAU Impal kan penlong ya ka National Conference ba arsngi halor kapang Enhancing Agricultural Growth with special reference to Northeast India synergizing industry innovations for demand-driven crop improvement ha College of Postgraduate Studies Agricultural Sciences CPGSAS campus ha umyam ha ka katan riu bat katan nyo tarik mentau benai. Ha ka jingpin kre ya ki election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council ke banlong ha ka arpaway tarik urimpang arajar arpausan uba lambor malngyang MDC uba longru UMLA ba menshua ka nongkrem constituency ulaong ba ki jingpin kre kidang ya chaprang bat banru bakum kini ki jingpin kre kimdai ki batang shisen ha ka sansnem hendrai ki ya man kapur. Ula pentek na ru ba unya kun ku mukertong klemseng ba ukun tu ye ki brio bakin ai ke jingkersyan ya u. Ka West Genta Hills District Congress Committee hinin kasngi kalapin mi ya ki kerteng jong ki kan nyongut ki kertong ki banya aireng ha ki election MDC sya ka Genta Hills Autonomous District Council ha ka balapin ku burom ya ki da President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala ha CTC Orchid Thatlasken. Hakichin keren jong uba pala ulakin tu yakin nong kersyan jong ka Congress bakin treshitom hakin iki election banwan bat ula aiman sim yaki kertong bakin pinyajan yalade bat kipat ba. Kini kadai ke Akashvani Shillong kabuan lam shapi ya ka kubor. Haba beteng biang
ya ka kubor ka Assam ka lapinmi ya ki chimpentip ba ka lakhangno ya ki Atli ki Rehabilitation Center hadien ba arngut ki samla na ka jilla ki layap hangta kat ba kadang up ya ka jing token na ka sokal Meghalaya ha ka be day but ubriu ubalet ya lam ya ki nong di drop shakini ki center Hakashiti bala tho do Commissioner and Secretary ka Social Justice and Empowerment Jong ka Sarkar Assam Uvirendra Mittal Shau Sampat Kumar Principal Secretary ka Sarkar Meghalaya Jong ka Tanat Social Welfare la tho babaro artli ka center kila pen Kenya ki kapto ka ni ki kandon ki SOP ki biaday bat ka rukum trekam jong ki bat kumta la pentip bala khangno yaki baro ar nadu ubanai no pra Kari Lajong Farmers Produce Organization kum kadang jing lekmen yaki jing treshitom ba jing yasha jing kinongram kalapinlong yaka Harvest Festival arajar arposan ka jing tmu jong kani ka long ban lumlang yaki nongram ban aimin sim yaki bat kitbok yaki bakin nangla ban tre khampa ban roy ban mankar hai ka rep karyang jong ki hagasnem barok away Yakani kata masala penlong hakashnong maupro kashnong bala itu kum model fruit village hakaba uba mardondor tongper EDC ulalong kum kongsan Kading kabaklang kalabamdo yaki hinyaw tali kidukan kibadon marpersya bat ka William Nagar Civil Hospital hanin menstem Kajing peluding kala jakan san bat wat hapedeng kajing persyang jong ki kali penlipding bantem yaka hendrai lala ban pelat ikidukan na kajing bamdu kading. Empat tip yaka daw tenrai jong kajing pelu bat ladon bamensau hakani kajing ja. Kawai pat kajing peluding kadai kabalaja hakasnong dam suashan hanong kasen kabahap haka Eastern West Khasi Hills District hakabakading kala bamdu yaki benta jong kawai kaklau. Unong ay bud jong umuntirang ba ka Meghalaya uba Hamlet Sondoling ulapan bana ba ka Shillong kan sayo ban penlong ya ki Artli ki jingela ka qualifying match jong ka AFC Asian Cup. Haka basdang lapan bana ba ka jingela ka hapren ki India bat ka Bangladesh kan long haka arposan tarik ulber arhajar arposan ha Jawaharlal Nehru Stadium. Hendrai laban penlong sakawede ka jingela ka haka ni ka juk ka jaka kendet sishwa kata hapren ki India bat ka Maldives. Lapan bet bakinong pinya jong ka Asian Football Confederation kinawan sa Shillong haka arpo tarik menta ubanay ban jurib ya ka stadium la ka ibit ibyang kat kum ki kanduan pinya jingalek ka perthay bat lada ka byang kinong pinya kin ay ka jiminjur bat an sabat not lupa ya ka ni ka jaka ha Shillong. Karibhoy District Sports Association RBDSA hinin kasngi kalapinlong ya ka jingalang bat ay ka jingkublay kitbok kitwyang ya ki laipo arngut kinong yelek kay football shinrang bat kantay kibana ribhoy kibana yashimbanta ha ka Meghalaya Games arajar arposan. Haka jingalang uba Ferdinand Karkamni, President ka KSU North Khasi Hills Unit, uba Liustar President ka FKGGP North Khasi Hills District, uba RB Shadab President ka RBDSA, uba Rankansa Advisor ka RBDSA, lambat kiwede ki rangba bat khot jong ka RBDSA, kila ayman sem penshur bat kerkuru ya kinong yelekay, bakin la bandekay bha bat ban wanrat nam bat burom ya ka district. Kato ka kubor kalakun naka Akashvani Shillong haka por prabajing inyaso bat ka Daily Station naka banta ka kubor haka katin Hindi ban punbut ban naka kubor haka katin padeng haka por pra katsan minute kanekade ka Akashvani Shillong.